Right, mutageri wa Meru TV ntuko ni ya 13 mweri Jwena na mwaka jwangiri mirongo iri na ithano. Ni ntuko iria rais kana mutongeria mugongo Daktari William Ruto ethirwe akirugura kigomano gya gutegera mantu jegie thirikari cia county kana devolution conference kigomano kira kiambiririe na gigatana mbere na aria ntere cia Homa Bay kandi ne county ya Homa Bay aria atongeria kathumba bario mangabana ajumbe MCA na kinya atongeria bangi bombe kwithira bagikinya ni kenda bagetana mbere na kuthikira ruaria rwarukethira rugitaga na mbere ndene ya kigomano giki atoge ni mutegeri tuketho tumurikaga mantu jaja na jange jama ingi ndene nteto cietu echia Meru TV ogoro bwana arua oni bambetaga Dennis mutuma muthomi munanirio to mathithio ogoro bubu ni Paul Ngonjiri. Tuambirie na riboti yegi kigomano kia thirikari cia county ni ara muthenya jana arua mutongero mugongo Daktari William Ruto nombera gitana mbere na kuruguria kigomano kiria gitete mbere na randene county ya Homa Bay atongere kathumba bakionekana gukinya kire county ya Meru munini wa governor wakili Linda Kiome nombera gwita Antone a governor mutuma toithingia nikenda akomba kwithirwa agicemania na nkuruki kuthingatira uge na ugambi burabu ketana mbere na kwarirwa ndene ya kigomano giki akiaria nyuma ya kuruguria kigomano giki Rais William Ruto nethirito agitariria mantu kathumba jara thirikari cia matura ciumbete gwitana mbere na kuthithia na nkuruki gutetheria akenya kwangerekana na ejene mantu jegie uthurania bogoti ni aria agwetete mantu jegie e-citizen iria ugite ni umbite gutethia bunene kuthiria kana kunyia nkukumo nonto akenya baraba ingi betaga guchwa mautungata ndene e-citizen na bakare yao ni kenda bakomba kwamukira mautungata jaja kagita no kau Rais na gwetete imwe cia county iria cietete na mbere na kuuthurania ugoti na njira entariru aria kimwe cia county ici ni amwe na county ya Meru, Embu na kinya county ya Tharaka Nithi. Bobo ne uge po Rais William Ruto muthenya jana arua kagitana karia kuruguria kigomano kiu kia Devolution Conference 2025. Karibu sana Mheshimiwa Rais to Devolution Conference 2025 held in the great Homa Bay County. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Without a doubt, ladies and gentlemen, technology can help in eliminating waste and enhancing efficiency. Since its inception in 2013, the e-Citizen platform has stood at the heart of Kenya's digital transformation. What began with a handful of services, about 300 then, has evolved into a 24/7 one-stop shop for over 22,000 government services, accessible from every part of Kenya and everywhere in the world. Today, more than 14 million Kenyans are registered on the e-Citizen platform, with 500,000 Kenyans logging in daily to access passports, driving licenses, business registration, land transactions, marriage certificates, police clearances, and much more. All without queues, intermediaries, brokers, or unnecessary bureaucracy. The results speak for themselves. Collections have surged more than 1,500%, from Kenya shillings 60 million to over 1 billion shillings collected by e-Citizen daily, translating to more than 500 billion annually. Ministries, departments, and agencies have seen revenue growth of up to 400%, supported by accurate projections and better planning. Equally, counties have integrated their digital portals with e-Citizen and have seen remarkable growth. Mombasa County, for example, revenues have rose from 1.6 billion to Kenya shillings 2.5 billion, a 61% growth. Kiambu County has seen revenue grow from 2 billion to 3.04 billion, a 52% growth. And Kajiado
from 1.4 billion to 2 billion, a growth of 48%. Other counties, such as Bomet, Tharaka Nithi, Meru, Embu, have posted similar improvements. The platform has seen and has been an engine of economic opportunity, creating 600,000 jobs in ICT, support services, logistics, and other sectors. If we can all just hold a copy, one for His Excellency. May I request that we go to the center? Kindly, thank you. Kire riboti yengeni ati thirikari ni itete na mbere na gwika mibango ya kuigika na ngoroki gukiria ekuru amwe na mbeu mbithi nikenda gutigiria kuri na ukaria ndene ya mishie yete temeario yakwa ni mearia munini wa rais wa ndegoro ya Kenya Professor Kithure Kindiki akiaria kagita na karia agoshemenie na gikundi kana na ikundi kathumba ikundi pia kuru kuma county ya Tharaka Nithi baria ethira wagicemania na bonde ya muchijo awe turajo thagero jo enterage ya Irunduni akiaria Kithure Kindiki na ugete thirikari ya Rais William Ruto igeta na mbere na gutetheri na nkuruki kuingia werane punthe boria ereketie na gwika akirekia Kindiki na ugete we ni munini wa rais wa ndegoro yonthe ya Kenya na te munini wa rais wa ntere imwe ende agatigira na gwita na mbere na kuona kuri na weti na mbere bukuonekana ndene ya county u ya Tharaka Nithi kini nonto barabata barabadikiritie mitandao na kila mahali. Waacha tuongee Kiswahili kidogo kila mahali, kwa sababu rais ni rais wa Kenya, deputy president ni deputy president wa Kenya. Ama ni wa Tharaka Nithi? Si Tharaka Nithi iko na governor? Si iko na senator? Si wabunge wako? So mimi sasa ile kazi nimepewa kwa heshima yenu na heshima ya Mwenyezi Mungu na mapenzi yake ni ya Kenya. Lakini pia nataka niwahakikishia kwamba huku nikisaidia Kenya sio ati Tharaka Nithi itawachwa nyuma, kwa sababu hata Tharaka Nithi ni Kenya. So vile nasukuma maendeleo lazima nisukume ya Tharaka Nithi. Ama namna gani? Na niseme ya kwamba already kuna kazi ambayo tumeanza, kwa sababu miaka ya kwanza ya pili, miaka miwili ya kwanza ya utawala huu ilikuwa migumu, kwa sababu hali ya uchumi ilikuwa imezorota na hatukuwa na pesa ya kufanya maendeleo. Ile pesa ilikuwa ya kusaidia kushukisha gharama ya maisha kidogo. Ndio uliona mambo ya bei ya unga, ile maandamano ilikuwa kwa sababu unga 2 kilos ilikuwa imefika 250. Tukajaribu ndio iteremke, tukajaribu kutumia pesa ya serikali pia kushukisha bei ya mbolea ndio wakulima waimudu, kuboresha uchumi ndio shilingi ya Kenya ipate nguvu. Hiyo miaka miwili ilipotea pale na hatukufanya mengi kwa sababu ya vile uchumi ilikuwa. Lakini sasa kwa sababu uchumi umeanza kupanuka, Mungu ametujalia, ndio umeona sasa tumeanza projects na programs ya serikali. Na mimi nataka niseme jambo la kwanza, tumebadilisha mambo ya afya. Ile mfumo ulikuwapo wa afya tumebadilisha, kwa sababu ule mfumo wa afya wa NHIF au kukubali mwananchi wa kawaida mama mboga akuwe na NHIF, kwa sababu ana namna ya vile atalipa zile pesa inahitajika ndio apate hiyo insurance. Lakini sasa hii program mpya ambayo tunaita Taifa Care, ambayo inasimamiwa na SHA sio NHIF, ni ya kila mwananchi. Awe ako na kazi, hana kazi, awe ako na biashara, ana biashara. Wenye ako na mapato ya juu kama naibu wa rais akatwe pesa mingi kidogo ya vile nilikuwa nakato hapo zamani, ndio hiyo pesa itumike kulipia ule mama mboga ambaye hana uwezo wowote wa kulipa hata ndururu. So mjiandikishe. Kwa sasa nusu ya watu ya Tharaka Nithi wamejiandikisha, around 200,000 against a target of 400,000 residents. So 50% already wamejiandikisha. Pongezi. Akina mama hoi. So munisaidie na mtusaidie kama serikali kuhamasisha watu kujisajilisha
ili wawe na bima ya afya ili tupunguze gharama ya matibabu. Gikatho ni kia Uraget Cultural Festival gikethwa kiri ku nkibuthokagia binde tariki 27 kinya tariki 30 twenda muno weja tuguchungia tukwinie webelwe no tukebelwe bu Kebelwe baba tebandoni ale baba yete mogiranio tuyatembi twinagana nene nabugo karagogo ete mogiranio kangario kuganga mogiranio Mutegeri otorio county ni oyo namba 13 irene county ya Tharaka Nithi ni ate akariba ntere chiake nendene awadi ya Muthambe kirige gicigo bunge kia Mara ni bacumirite na gutatandikira bakuga ni kwina magocukuru ya Kiobundi na otea cukuru ya Keni ni arana ndi baoretia rungamiri bacukuru eze kwethera bagicumiria ni kenda kweresa na njira entariru ni kicukuru eze ikenda kana ikwenda kuingwa Ngoroki ni bamenerete urungamiri bacukuru eze no ntoba kuregero kaba mabari twa gweta na mbere na kuthithia magerio jao kuma tere uche Tharaka tukwatanira na ndagara wego na turikithirie ripoti yu kari na tori bakene wandia mitharo gicigo mungeke mari bakoromba kunenkerwa gitumi gigutuma cukuru ya Kiobundi ya Keni yenda kuingwa ya cukuru yetu iso cukuru yetu rothe atia gaba kenda rugamiri bwa cukuru ino bweresa chanjo gitumi gia cukuru ino kwenda kuthira amwe na kwithirwa ba university bakuga na kiri cukuru ino gutigira ni gukura ata ai risk ya kuingwa na ni romba tukuoya watuka cukuru ni kuingwa tubate kumenya itumikire kwi kuingwa watuka ni resources iteo tubate kumenya ni resources iriko iteo gitumie ingwa tontu kariba papo kuona ni ba university ivere cukuru ni ratutethagia sana thaire ira operataga kwina jiana akarepa omba kuanda skuma pakatetheka yana nontu ikombolete na mizi gwetu no beza gutugurire tuskuma nambi muthenyo mutu na beza bakirilaga batwila baumagia assembly ya skulu belo kuma September ziana itigacoke skulu Kene either ithimulaga kana ithikungi ontu twe community twegwathuria nkolo zietu kurugia kariba baba kimeneria kuregera kwa rito kurutha kigerio nontu bwerando ria bisi na baririte kigerio giki arabo ugite monkera gukarito baba bakunyamarira gukuna muturire wa uri watini bwa kwangaratana kwina murutwo arite mbesa aruthe kigerio na murutwo erirwo atigatonye skulu atikaruthe kigerio murutwo ni arite kigerio ni balance ari nayo twenda kwira principal you are trending on a high risk zone kila murutwo ni arite kigerio ni etikirio uthe kigerio kuma au certificate ya umo kiboneka certificate ya keja kirie na tim tonde ajarirwe mugitonga ati no kinya ori mbesa jionde kana umba kurutha kigerio na Kenya ina ndeni ona Kenya yongwa ina ndeni ya China ina ndeni ya US mwana gutinda kuthiurukazia na zie kigerioni alitinda kwimanagite gitu kamulumia muthere obunka survive ni alarite kigerio ni bisi bure yaga kawaida mwalimu ethira wikiao ni tukuromba twiba mami mwana uni etikirwa ruthe kigerio ali kigerio iga certificate. Nataka ni muombe principal nikiwa mmoja wale ambao wako katika hii serikali ya kwamba hao watoto kuanzia kesho wakubaliwe kwa darasa na wafanye mtihani, kwa sababu kama serikali kuna ile pesa tunayoleta ya help, na nimesikia kwamba wale watoto walikuwa wamepata help hapo mbeleni na sasa hivi wameapply tena, hiyo pesa itakuja. Kama hao watoto watapewa hii fees, hii help ambayo serikali inalipa, hiyo pesa itaenda wapi? I'm calling upon the principal to make sure that these students are allowed in class and they sit for the exams. And I'm going to follow up if they are in class from tomorrow. Togu community kuga gutebu karuthwa skulu nwe ingwa tweo baba twana I support nendiete tukathi kwa PS niyo nituthi gukunge, lakini leo this school the sponsor ni ategete mata na nakurutwira mwega muno wakona ati this school kuna principal nenkuga community to support the PCA as sponsor bwanenkele PCA nikenda kawira kawale atigalitie kagutuleta principal asoki nampo by September principal ethweko it is very sad not to our donor ila niyo as the signatory of this project
twalaza na German government na tuna many other sponsors bakwenda ku develop school eno into a center of excellency in technical training. Baba bali alito barabara gereto kuruda kigerio. Sisi kama wanafunzi ambao wako nje, serikali na watenda haki ambao wanasaidia machuo shule kusoma na kufunzu katika masomo, watuingilia kati, wasaidie kile ikuwe ni shule kuu ambayo tutafurahia, ndio tamu ambayo inakuja ndio tuweze kuingia shule. Tuliitishwa 5,000. Kuna wenye walipata kama mimi na kuna wenye wakupata. We were so many. We were like over 400. Shule ilikuwa imeanza kukua. So wenye walipata tukarudi shule. Wengine ikabidi hawana. Si unajua wazazi wengine hawajiwezi. Kumagetiga mungeke maranke ripotera Meru TV rietoka mbetandagara. Waigona. Nkatho cia mwanya ndagara waigona nonto bwa ripoti yu kongera kune ati thirikari nene gukurukira ministry ya kithomo igetana mbere na kuthondeka kana kuruguria na nkuruki kwambiria cukuru iria igatetheria gukiria iewa bia ritwa na mono bare na iewa bia ndwimbo bobo bojite nyuma ya machindano ja ndwimbo kana ja National Music Festival kurika ajandene ya county ya Meru. Bobo ni kulingana na waziri wa kithomo ja Ndegorone Migos Ogamba uria waritejaja kagitana kama chindano ja Meru National Drama Festival jara jombeta gweta na mbere kire chukuru ithato cha county ya Meru ile chukuru ya Meru School Kaga Girls na Kinyameru Teachers College. Mutugi wa Kiambi na ripoti hiyo. And so far we have 140,000 participants from various schools across the country protected, and so far the team that is handling the committee, that is the national committee that is handling it, has done a superb job. We've had no incidences of indiscipline or of any other nature, and we are just cruising towards it being successful when we complete on Saturday. The national festival is actually funded by the Sports Fund, and we work with them to get the resources from there. This year the fund is supposed to release resources equal to about 250 million, but it hasn't come. I'm working with them to see that it is released so that the payments can be done to the various players. And so we are working as a government together to ensure that, because of the way the calendar is, we couldn't wait for the resources before we do the function. So we are proceeding with it, and we are handling whatever challenge that is coming to ensure that there are no hiccups going forward. So we'll be able to deal with it. Funding is available. And of course they have requested that because of how talented our children are and the high level of performances that we've had, that perhaps it is time we thought about creating an academy, academy of creative arts nationally, so that when these students finish and those who are talented enough can proceed to get training in that academy, for them to continue advancing their talent and for them to be able to benefit from that particular talent that they are actually competent in. So it is a conversation, I think, that whose time has come, and as a government we will explore the possibility of actually establishing a national academy of creative arts and creative arts and Bedro mbagorekeri ripoti hiyo toka ya Mutugi wa Kiambi lakini bokare uge bwa waziri Ogamba urani wa waziri urongamire kithomo ndene ya Ndegoro ya Kenya agitariria ndira ira thirikari yombete gweka nikenda gutigira ni gukiria na kwigika iyewa bia aritwa ndene ya cukuru ni ara auga ati bagatigira ni bakurugura cukuru kana na gichonko itawa Art Academy ira kethagira gitetheria na baba guciukiria mono barabara na iyewa bia wini. Twerekere kiri ripoti yengi ni aria mushijumwe ntere ciankubo ndene gicigo bunge gya South Menti ni bashumiritie na konania kurega konganiro kwao ni kiria bakuga ati mtumu uraba komburithirie nyomba nombita kwithirwa akibathangikie ko kagita gakaraja kankuruki ya miaka 20 MC Mwitonga na thingatirite rugono ruu na gututaria ru ni kwithikira guku nene kwa family imwe ndene ya Nkubu aria bombite kwithirwa bakiuga bakomborithirie nyumba muteja wao uria atomba kwithirwa akingia buria barikanire na omba kwithirwa akibathangikia kwa igita ria miaka 20.
So, oi my dad, iwe wetawa Titus Muriuki, na iwe mwene protieje, na it took me a courageous step, nuntu, as you have heard, Niki mturio ejana promise ere ate go keep, and he has stayed for this long, more than kuma 206, edhiri nyombeneze, na only as a firstborn in my family, ndateki jukumu. Nonto, it's not good rira kuona my dad agisumbuka, my family agisumbuka, na bena antuzaza arabomba gufaidika. So that's why we took a broad step. But tutatu na thina Nick. Our prayer was ebere nyomba. We take over our house, our plot, because a plot ire but kwithira sustain my parents and the whole family. Bitagwa marito jakwa Rose wa Muriuki. Na mbere ya jau jonde anchokeria Murungu nkatho nontu bwantu kwije anarua as a family tukurukirite thina nyinge challenge nyinge na ndaigua ari na ndi kareke Murungu athithio ntu bwawe na twarikia kwithira turi na untu bwa kuririra Murungu atukinyanirie nontu noe watwere gintu giki kuga mukuru wakwa atigagua nethera ari na thina yo disability na ni muntu kinya ukinyitie something 8 years na woni nkorokirite thina ne nyinge muno nontu nendaga kinya kwithaja thaia na machine cia tugura mbeca nyinge ya nanda ati nayo na ndi akarago ou atigagua na nyomba twanenkere mteja wetu we Niki na nakarite gitariri nene tukarite nawe lakini gintu kiratathithia atana meet our needs na tuthangikitie kuona tukinyitia mwanka muno nawe ni utebu wetu mwira ugatethithia tutiganaga kauga akathithia endu tire akinyithia mathithio jau twaririe nawe na aratwitikiria na turamwa duration lakini duration ire kinya gutire endaga kuma ndajukire step tureta kwa wakiri na ndiramusamoni na kintu gegwitwa notice ya mbere ya meri ire tukija kumuria atwirire atona notice turamwira ibwega turandika notice ingi ire ambaire July kathira August irareterwo na arameamukira na August nayo yarikia kuthira ne kuthira twetero tunda mwafo 2 good weeks ethira ko ebire interview yawe na yendira ndirejire yaro na arua mbithire stiro nikyatite interview yawe nyomba na ndira mbithira atite interview yawe nyomba indikirie kumuringira thimu ndethira mteja wao ro karaya mukario nguga ndugurira na twarikia gukuruka na baratuma na bona twa survey na rira tutegere imuringire na ajukia thimu na rira muriria ambirire uju ambirire agaita into ni mwentuku ithano na ndamwira ta kwithina nkwenda ngukwa ntuku ithano ende ndamwira uni nkwenda gutumira room na ndi kwa utunto twa enka umbia konene nikenda nandi akejira ntuku eu nikenda nkomba gutumira nyomba yakwa nditire ngugende ningwa intethie nontu gutekane nkagira jara jonde twaragia gutikyo ayingagia na ndi antu atwitanirire reka tutigane na thiri na okay ibo bwega marieto yakwa mbitawa mugira mungania ura wonoki lakini turaja na arua tujite on behalf of Mzee Muthuri na family ndi representative wa wakiri Kiaudha Arethi ura ugaretie gushughulika na issue hizi ya property nikenda aciari baba bakwa batetheka na jau nijo ndaikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndene South Menti Meru TV. Motegeri arigitani baraba ijekene ta Universal Health Promoters kana UHP na ndebageta na mbere na gutetheka na bobo ne nyuma ya thirikari ya kaunti ya Meru kuga iri na mibango ya gutigira ni kubarikana na kubatetheria kagitene ka uritingoge bwao bobo ne kuringana na CCM kana waziri ororungamirite ugima ndene kaunti ya Meru Dennis Muriongi Mogambi ora ugete thirikari ya kaunti ya Meru netengete mbajeti kia kana tengete mbecha kere mbajeti ya mwaka jojo irigeta na mbere na gutetheria UHP baba nera nkoroki augete kere mbajeti ya mwaka jojo ne batengete mbecha cha gutigira ne bakongera ndawa mashini na into binge kathumba ndene ya machibitari kandi ne chibitari shiombe
iria ci rungura thirikari ndene ya kaunti ikagitana kana nande augete bageta na mbere na kuandika nasi baberu nikenda mukari wonde wa kaunti ya Meru akomba kwithirwa kiamukira utungata kire sibitari iria etaguchwa utungata bobo. Mutugi wa Kiambi na ripoti hiyo. Rwangi rwogima bwa mwire ja kaunti ya Meru rukethete anene kumana na bajeti ikirikiro ni gavana wa Meru Mutumanto Ithingi ya mwaka jwa 2025-26 riu waziri wogima bwa mwire ndagitari Dennis Muriungi na atwithurite ati kigena giki gigatetheria anene gukana na murimo jwa nyimba jura juwete mpanga ja kaunti ya Meru na ke Directorate of Cancer ke department ya gwikira $15 cia department iu ake kenda yombi kuthwa ni kumba kuthwa ikiomba kubango kuthwa kwina mubango jura tugugire tukae elevate cibitari tukathura cibitari inya ke region inya ciothe cia Meru mbeca ingi iria twikirite mbeca nyingi kigina kia milioni 164 ikuthiria project ciothe cia cibitari cia level 4 level 3 na level 2 cibitari ira bwija bukethera na ndicho tweta White Elephant project okejo kethera ke cibitari kaya yake itena equipment kwao gavana Mutumana ugete cibitari ira cionde ciambiritie gwakwa ciethero icikuthirwa ciethero iciguequipwa na ciethero ciena na ndi madaktari ni arankuruki ndagitari Mugambi ugete ati bagatigira baukanana na wagi bwanda wakire macibitari aja kaunti ya Meru ciandawa ichiongeri mwanka region ya $1,300,000 gavana Mutumana kugura ambulance injero jonto ibuje na ndito ku elevate cibitari level 5 ya level 6 kenda nande antu bombi kuthwa bagato kuma macibitari jaja jange kenda bomba kuja level 5 for specialized care ilazima tuketha twina ambulances ila tugweta shipping cost kenda chiombi kwithirwa tuketha twina ambulance cha kungana cha kwithora ndi mwajie akomba kwithwa ge transport akuma area mumwe nkenge arigitani na baba kwiritana mature na bajikene muno ja CHPs riu bari na kia ukenera kwithira ria mbere burune baririkanitwo kiri bajeti ya gavana Mutuma nyume yakagita gutejaniro ja munda jwa kirumi antu bangi twikite maanani muno ke budget yetu ni antu bagwitwa community health promoters kana CHPs na inkona gavana Mutuma nombete kwithwa akivekira mbeca cha kigina kya milioni 1 negana rimolea 11 ke community health promoters barkenda bombe kwithwa iba komba gwita nture ne kulitana anto manto ya afya na manto jogi mawamwiri kenda kwithwa gutina mtu nture ne ukwithwa atena information about manto ya ogima wa mwiri Meru County. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Mbeta Mutugi wa Kiambi. Tukirekana na riboti huyu ya Mutugi wa Kiambi mbetekeria turingia gataro getu mwiko twerekere Munka County Mutori ni county ya Tharaka Nithi. Ni aria akariba kaunti ne barombeto nande gweta na mbere na kumenyera miradi ya thirikari iria igwetithwo na mbere maturene bobo ne kuringana na sub county administrator na orenwe esa wakana sub county administrator wa Tharaka South na nkurukichi akariga kireri friendu wa Gitondo orogete kuri na bata ya kumenyera miradi eu na te kumenyangi akagita na kara kuri na mantu tamandamano ni aranande augete miradi igeta na mbere na kwenyangwa ne kujukia kagita gakaraja mbere yayo gwithirwa igicokanirwo kaire ndagara wa iguna na ripoti yo Kari ringi biashara thokoni atonya wandini ya Jakariga sub county administrator wa Tharaka South na Jakariga kererie friend wa Gitundu na urete akari Tharaka Nithi gutigeri bakomenyera mirandi ere koretwo thirikari kauge project ni ya thirikari kana thokoni ya thirikari kama tama maima thirikari wona muntu akenyange okurukira system ira buri neona chairman ukaripoti kenda umba kuigwa tukimenyera into bibi yetu tumenyere atwareterwo murandi thirikari kana atwareterwo gentu thirikari kintu kirenge yetu tumenyere no ntitio tutethia no ntitio tutumira thokweni rwari roke watambari mukariri gete wa thokweni atonya ibona nyaga murugo bana gwa ito chukuma thirikari kae gatwakira thoko teno tigo tuingwa tugutumira thoko eno itwegwe twena nkoro ya kumekaria ata ndira chumeta ena gatigwaga
na wone mutakoya gukamata kuthinio no warigiteka igwe goka otomagira thoko enu nonto ukaya chumenu yekere tokera roye rokuruka na rungu nonto kamutaro kuno akegure kareogo roye rokuruka na rungu na kendo taombo kinya gumia ugakinya guchumenu ere ndute ogo imuntu no tiraria ukeneria kuruka ukauneka asari kwao igwa kubinafsi so meawetegeria wona muntu ngekeya kwenyangia na gore agwo muraithe tafadhali na tiamani atiomba kwekera bantu kana kamete omba kwekera bantu etokuraithagira tonyamu tutu ndabo tokarika wowe ngo gwagure wewe no kuona kwena ndo butako isasa yokia majukumu makwera muntu no kugitata no kubetia na amenya kubeteria wagu na areka na bu wakwe na areka na bu wagu so gato yo initiative ya ukaria thoko yetu na ya ukaria guntu wetu na iro inya kwa twena nafasi ya ukura bwe kuma gĩcigo mũnge kĩa Tharaka ngĩribotera Meru TV rĩetoka mbĩta Ndagara Waigũna. Riboti hiyo ya Ndagara Waigũna nĩ egũtwa kanyaga kwithirwa tukiumagaruka ndeka inkai ugeta kuraja twacokera na nteto nkuruki ĩrĩa riboti ya mashindano jara jethiritwo jagĩtana mbere ja mubira ja maguru ja CHAN 2024 itochokerete. Dedea turataukirwa ni umwe wa endo betu nitujuragwa ni kithiki kuringika kunene hamwe na nkoji cia nkoro gwitikira wendibo mwathani Murungu hamwe na bo nitwambairia kuibanga kubate aria muthia na rugendo do ndwambairia ja Cool Breeze Funeral Home ijineo mogenjeru Meru iria iri mwekano jo barabara Kirachene kilomita 3 wake kuma Meru National Polytechnic barabareni ya kuerekera na Nyuki. Cool Breeze Funeral Home nitojanaga utungata tabo gweka meri na kugeta postmortem na mareijetu nija kuguna mukojo waku tori na gontogo kunene na kotheru gwa gweka meri ngari cha ukamata meri na kinyama thandoko nitoboraidia na kumeria baria bataukirini endo bao na njira ya kubariria mbere ya tuterothora na kirombero gietu tori na parking ya kongana restaurant na minimart aria ateja betu baurukaga beterete gutungatirwa kumenya manto nkoroki toriongera ubichine chieto Kirachene Meru kana toringire thimo gukurokera namba iji 0798715653 ubichi chieto irugoragwa mathaa 24 Cool Breeze Funeral Home for services you can trust. Mutegeri wa Meru TV nkogwa togeni twethirwa tugitaga na mbere na nteto chieto chia Meru TV ogoroba na arua batwita ka twathurire kawira kagitene kara twamweberi gitene ta gavana wa bathatu wa county ya Meru ende nengoge aremero ne kurita eze timiario yakwa ni miaria bamwe bakari kuma gishigo bunge ge Central Imenti muno barabu metentere cia Githongo bagitariria ati kawira mwangaza kagitene kara ari wathanine nombere kubatezanirie kiri mantu kathumba irio kubathondekera barabara na mantu jangi jare abati kubaritira ari ngavana kagitene kau niaranande bonekene kumira na kuromba gavana ule uri kukagitene gaka mutumanto ithingia kutana mbere na kubathondekera barabara ira ciaremere ni kuthondekwa ni ule ari ngavana kawira mwangaza nikenda kinyabo bakethirwa bakiguneka ta karibange ba county ya Meru. MC Mwitonga na ripoti yo. Akari bakithongo ni bombite kwithirwo bakiromba thirikari ya county iria tongeretwe ni mutumanto ithinkia
bakimiraga itu tujira twetu naja uju tujira turia twindene ya tauni ya Kithongo ni tukwenda kurimwo nuntu tujuritha sewage na mantu jangi ta jaria bakiuga batwire kuromba riao kiri thirikari irathirire na no sewage iratherwo ingi muno na ndi tuthikire Kerebo Marieto mbita wandan kuma Kithongo turia tukwena ro kwariria nteto cia Kithongo na kwariria imbi antu ba Kithongo batwire kuririra ka gutura kuririra thirikari ire ario kagita kara karari thirikari neka aumire kawira Mwangaza mantu ja kuona majaraja umete njirene na thayu umete njirene na njira ikario kuona siwenji njirene ithina ya kawira Mwangaza na batwe ito atwire turi antu ba Kithongo kumuririra na kumuinira eja gutwenjira njira izi matija tigoteja njirene na agituri ni twanjira lakini kwarema na kawira kikyo mantu ja ija moja jaraja atumire antu bamweberia gitine na batwe itokwira mumiru nerewe uma teka twamena akawira uju twamumena era nuntu bwa mantu jajaja ero enje turini tujira tumire ate kwenda ero ite rukonjirene ate kwenda na ndi akinya tu an extend tu twamweberia John Tako oni talangue cleaning kede imate yaja tutomba yata ou itu ikaya ke dustbin na yachoka yakagita ate ya kayuko yageta yatewa munene urorunga mirite rukoro itewa naja ate kuria ukabwata nimbita Paul Mwetio Ntwinoti ndi muriti biashara Kithongo kwetu Kithongo na ndi mukithongo market ya na ndi batu challenges twithero twina cio muno itujira twetu twanyunjure na twithero tuthuki kwichembe no ntona ndicho kataka kaka turungi thai no kwa nei matha matherio tumenya kinya injira imatha na teka kagonka in fact ukata tujira ne tunde tura tukushoka kwa nyunjure twinjure nyume ya nduka tunde uteka jira kathere tuvuru kinya kamwe batu wino thinera twinene na tukomba kuona muntu agututhereria kanyamwara kakaburu twaromba thirikari yetu account no ije tuthererie tujira tutuvuru kinya kitinga kijita no gya kurukire kurukari mwakyo gigitabura gigita no mathaja ujari na no ntu no kuona ntu ora bathukangitinya no ino kwaere ino kaichitho ore okigwa gwitethia kinya urito kethira kajira kaguteka kurukira kagukwana katigira kanini kagukurukirwo ina maguru ugakurukira kiriko no utaike kulingana na rukoro ruriku kwa twaromba batu buru thirikari yetu account ni je tutethie tuthererio tujira tutu sibitani ranenere indi otuto atika kwaju atana rukono kona ruina aja ano no na bakuija na tuto atetheka to rebo atunene sibitani na aja rukoro ngia na tukaja gutugita hospitali nubu kwenda na jau ni jondarikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mutonga ngikuripotera kuma Central Imenti Meru TV. Ngatho cia mwanya MC Mutonga kuma Ntere uje Central Imenti nonto riboti iu twerekere munkantere shiburi ni aria atongeria bara ni antu arume kuma Ntere cia untulele timau ndene ya gicigo bunge kia Buri ni baithirite bakethithie kigomono kana nkuruki mucemanio nikenda bakariria mantu jegie kana gakaizi kuringania na atongere baba baugite kana gakaizi ni konekene gutezanirwo bu nene kintu kira gitumite ana baba baitonyithie kiri mantu jate kubwata utumiri bwa ndawa cia mbugita na mantu jange ja mathuku ni mubango jonekene kinya kugwatwo mbaru ni atongere bagiciasa bathirikari nene na kinya county ario mujumbe wa Ntere izi mugambiri ndikire uria ugwite ucitanirite na kuga ageta na mbere na gutigira kana gakaizi ni gagutegerwa na kurikana ndene gicigo bunge kiu ni meario gatwa mbaru ni munini wa county commissioner Thomas Nyolo amwe na gikundi kia ngao Akuru nantaka kuma ntura yontulele wandini atima ugicigo mbunge kia Buri ni babwethete mucemenana na arabari na moroto yo kwariria mantu kathumba yara yarumirite mtu murume mtu bakuwa micemano yigetana mbere kuthithika kaita kwa kaita atwakara nthi twarija atongeria na kuruba ntureji tuona kana kaiji kaurite nio tuonere katuthithie gikaro ikenda tumba ucuriana na tore ni na twaurire na ina turirite mucia mono tukari na muungano junthe kuma Nthaka
na kurubau na misemo tujo na aru ake imesemanio ya ntuko wa ntuko na gita kwa gita no ntukamitire tuthithitie te kamite kuthira ikamite permanent iturategete tuona ana betu tuno betite muno baurite nchobine ana baurira bangine na mantone amaingi mwanka na aru akinya bongo bakuga na tukwaria bongo bona thina cia bongo na tukaweza kuwa na nafasi mzuri, wakatoa mambo yao kwa kiwazi katika hii vita ya kuinua mwanaume ama mtoto wa kiume. Lazima kwanza familia iwe pamoja. Jambo la pili, community ama jamii iwe pamoja katika hii vita. Pasono ntomurume we na ntomurume abwera ni nyenda gukumukuma mukarumwa na kuchoke nyabo ngero na kutheko na ishwenge era ina dina aja kabisa ndene ya mtuniri ne drug abuse kama ngiti na ndio ngiri kumba na biumo byanda kwa mwitone na bikanda mindene yetu na ibabe na runda na daga administration tafadhali tagani mokateo the production of bangi in the shamba ai ba tuno tukaita kuira tole ureja kwa mtaa kwa roho ndo wana wote mtakwenda tutakapoza na miaka hata kweta monga kwa sababu ngakore na nani tronda nige karoge kojeri ni mumbungu wa bore rende kiri mogambi arawete etana mbere kwa tambaru anto arome na nikendo tiela munombe ombethe ne bosia banya na wagagio amono tumeri bonda wasiambogita kuruba na nkwaga ile kiarirwa wakiseme sana wanaongea maneno ya maisha, wanaongea maneno ya familia, wanaongea maneno ya urithi, wanaongea maneno vile watachunga boma. Unapoona iko shida kidogo, lazima tuanze kukaa chini tena. Ukiona wasee wanaenda njia ile, vijana wanaenda njia ile, wakina mama wanaenda njia ile, kila mtu anajipanga kivyake. Mimi ningehimiza mkiwa the community, na tunajua yale mambo inalemeza kuendelea kwa kijana mvulana, na mmeyataja hapa, moja ikiwa ni pombe. Tushirikiane, msipoint vidole huko, tukiwa community, sisi law enforcers, administration, gawa fratani, tushikane mkono ndio tuweze kuondoa hiyo pombe haramu mahali iko. Nikiripotera Meru TV kuma bore mbeta wa Mwende wala iboni. Kere riboti ngene ate mbeu mbithe ne bore itwe kwithirwa abakimenyera kuthingatira na nkoroki kwaraniria bwega mbere ya beta na mbere na ngurano nikire agikwerikana ati kagita na kamukara kainge mbeu mbithe bareta na mbere na kugurana bate kumenyana bwega kintu kireke gutuma bainge bakethirwa bare na ndoa ndene ya ngurano ciao na bange bageta na mbere na kinya kuragana ni ara kinya ciari barombeto gutigira ni bakwariria ana bao manto jegie kugurana nikenda bakethira bakibabanga bakagita na karya bagutonya kire ngurano izi bobo ne kuringana na mujumbe wa kuorotwa wizikene ta Dorothy Muthoni ore ugite mbeu mbithe ne babatere kukarithwa nthiguru na kwewa mataro nikenda bagomba gwita kana bakomba kuibanga kire mutolire na mono kire manto jegie ngurano mukiri wa Nkonja na riboti yo itukurusiana betu muno bakiuragawa na bakiuragana na makarika ya femicide kana kuorowa kwa antu ekuru muno na wingi ni endwa bo na baingi batia family cio ikirira na bangi nje kathangala na kathumba na bangi kinya bakethera bati betutira uturo bo sibitari agni kumani na wendo na njai nyingi kathangala na ona kinya ana bakethera bakithangala na kirimisi na bakaura misi na ngurano ikambara ya kidecho ontuko na kaita konde ende Dorothy Muthoni
ni mubunge wa Kworota kaunti ya Meru ende na tarite nduki mbithe akiboria kaita kara bakenda kwithira bayunkuma kingurano na bethire bakiuria kanya no koloma na bakenda kumenyana muno kila muntu akwenda ende te kuiriria ngurano no tukaita kara bakairiria ngurano batiromba kwithira bakimenyana no ikinya antu ikomba kwithira kithangalana kana kureta mantu yange atebui nende ngurano tekintu kya kuthithia na mpwe kana na haraka na bomba kwithira bukiunkuma kingurano na kona kinyana na nyumene boya kwathukana na bwikana barakinya thinene baria bakwambiria family nande bugatonya untune bwa kwambiria family butiambite kukaranthi uthugania ni ate ungwa ngoroto jwaku jo kwenda gwita ki that union nimbi every union ira utonya amba uchiurie mworoto jwa imbi ikeja kwithira imwari na muthaka buonana na bwendana bukogira kugurana terana kinya ririo kugia muchore ukogira kuthugania uchore bunthe no mwanka bwenda kimarinji terasma na nkera na betu muno mbere na kweririo gachiona we situation ine jeu nkaromba na betu na njira nene muno mbere marriage is not a matter of life and death weta ke marriage ochiona weku na weta waria raisi utewo kwenda marriage uendelea chitio antu atwithia twina cases nyingi cia femicide no twari betu itukuruciana betu muno bakiuragawa na bakiuragana Riuna wita kaita karaka mbere ni bomba kwithira bakiuria kanya na bakoloma bakaya na kanya na bakathoma no bweya mbere bonkuma kiringurano ini na iketumi family nyingi kana nje nyingi ira sakaita karasi umbete kwithira sikiendelea ite kwinaina na siomba kwithira sikora mbere ndona tugikara ukubuka karamu no chore miaka 3 miaka 5 we no chore na buti kugira mantu jariku kana jariku mwanka bukathomana bukamenya uchore bwenu bukaendi bwe kugurana kana uchore bwenu bukaendi bure uchore bwo gwita out kana uchore bwenu bukaanje no uchore no ntumochore ya mithembe mingi muno Kiripotera Meru TV kumegembe Central mbeta mukiri onkonja Tukirekana na ripoti ya mukiri wa Nkonja mbetikiria ngwike Munkanterechi South Imenti nera nyuma igikundi kimwe kia mbeu mbithi gucumiria na kumeneria bunene mujumbe wa gicigo bunge giki Dagitari Shadrack Mwiti amwe na nkatha yawe nontu bokira baugite nethiritwo akeja na nguo cia ndene na tutamba kana tauro cia uthiru kiume kithiru nande bamwe bakari kuma gicigo bunge kiuga South Imenti na bariani agwati mbaru mujumbe uzo ni bacumirite na kumutetera bunene na bakiuga ate mujumbe uzo nonekene kuritira akariba counties kana bagicigo bunge kigengoge Tabageta na mbere na kumwakura kaire kiri kithurano kia mwaka juangirijire 27 Dr. Shadrack Mwiti batuote guomba guturetera nguo cia ndene South Imenti ende otokunekete metho tu ategerete ona graduates bonde ba South Imenti yo bathi ko muntu panti omuntu boxa ejete aja kwariria mubango jora jumete jo mwaro jora untindene ya East Africa na Africa na muntu ora oeje na project yeje imwekoro on Dr. Shadrack Mwiti Emerton orea uretete mubango jo muthongi mono jo tonu muntu unge ndene Africa uyenga bango jojo ijwa kwa twana twatoeje na twatware nguo cia ndene mwanka narua batito kenete muno mubango jo na ndenda kubwira twana twatoeje turare marginalized twataga manto ja twana twatware mwanka twana twatoeje tworeria twatonya nchobine twata sukuru na ndenda kuwa mwanka narua orori kene twana boy child imwe koro Dr. Shadrack Mwiti simaton kadho nyingi sana nuntu bwa kuona kwagirite mubango juria etite na mbere nachu cyo kumenyera ana basukuru na kubagurira pants na nuntu ria abaguraira aithero ndira na ana ba ariaki lakini thai nkumuchokeria nkatho sana nuntu nya ana ba boys kana tu boys tutetiginyuma nuntu tu boys tukumba kuona
tukona suruari cia boxer, twacoka tukona vest, tukacoka akaba tauru. Pantira tikunenkerwa antu baba nene. Pantire nenkerwa ana ba sukuru no ntubeno batu na ntikona kwina makosa jari kukunenkera mwana wa mbonsa no tikari mtu munene okunenkerwa lakini akiwa mtu munene na kurote nayo kiengo no anenkerwa ntutikori makosa jari yo kwithwa wina mbonsa ni mheshimiwa Dr. Sandrak nete nambere support first rende Imaton ete nambere na gutethia Southiment netuje kira gikuruma antu bakona ngwe ne kuritwa niko gituma antu beta bairinga ituma bakiwanga Southiment maendeleo ni pant lakini ugeta Southiment skuru ni gwakwa ila simbi gwakwa kwina mantu ya maingi uthika ndene ya nini ya Southiment kwa tu kariba Southiment riuga atire batu nto support 2 term Dr. Sandraki 2 term kwa ntombati oringa siasa niba ya tongeria bala bathuri thai kanya barutere amiru ngugi nento 2026 yekinya 2027 yekinya mumiro engwano wokamaka kura ya ora mtu arutete ngugi agucokeria kaigwa gituma kira gikuringwa nontu gituma kira gikuringwa injota bakona kwina njotera guoka ndene Southiment na iji ntuko inkai wanjiria gwita ngugiji na nukugwa urantu bakumenya mantu jau kwa ukaja rungika ndija muyuthi ndene Southiment au kuroka rungika mantu ja netajo kapisa. Kere riboti engene ati kana gakaeje nikonekene gutejanirwa bonene kintu kirana negitumite mwana omwari ethirwa agitongeria kirima ntu kathumba ni untu butumite kana gakaeje gakomba kwethirwa kinya gate gucienda karikongwa no untu bo kwethirwa gate kurikana kinya kirima ntu jegi utongeria untu bo butumite gikundi kimo kiambe umbithi giciumiria na gutigira ni bakwa mataro kana gakaeje nikienda gakomba kwethirwa gagitethie kinya kirimo torire jwawe mukiru wa nkonja nombete kuthingatira mataro jata gikundi giki kiambe umbithi na gutubangania riboti una njira entareru mbere ondere wa tene kutakwina problem with the boy child na mwana omwe ethirite ateaniritwe na mwana omwari omba kwithira kiwatwa njara na wikwe mbere indi ikundi kindu kimbithi ni basiumirite kuthetera kana kaka kaeye arabetete ana banthaka training kenda bomba kwithira bakibaritana mantu yako ni mwana omwe kenda hatekethiretie nyuma ni mwana omwari boy child we are all just let us come together maybe we need to have many other talks like this anytime na ikobweta bwenda bwe twaraneri. We can see you are doing a lot to the girl child, kumo protect, kumo empower, but you are missing the point because you are losing this other nini huyu mtu mwingine anaitwa boy child. Tafadhali batu today boy child itu ya moto aranerie tusolve thina cietu olele muno ndona kana kaiye na wetu katieri nyuma sana na mantu maingi sana na ikauririte mantu ni maingi ya nthiguru muno muno ndagone cia mbogita na irai nyingi ciotuma ukethira na mirimo mathwania ira ecolead tu mirimo enge mingi sana na ekalidi nyam anaba ndaka bomba kuthwaninya kucioroa bangi bakaumandu na ndona ibuya kubeta twetwaraniria tumemathina yonthe. What we have come to realize is that to empower the girl child na the boy child are empowered. So nebu nonto duaroke akwoleli no kuona kwina a lot of cases anaba nini betu ya mira anaba nini bakiri yotheri na anaba nini mno wetweka ninya actually nyo in the marketplaces okay aitinya in sheds kantio tuko manto yo yonde akubwetheka baba okay baba wengi watrima the boy child sa pasta kinya kanisa nipethiretwa nkiona challenge you no nto kinya kanisa boy child ni katuweta kubauria mesie kinya tubelenka barekana na nchobi barekana na bangi barekana na thigara lakini ngao child are baba ingine nto bare empowered iba kuthomethwa bati usumburani manto ya maingi iba komba kuyendia kanisa iba komba kwita sukuru lakini boy child ni ibatianiretwe oriun na bwasiari ni bakuramba kwethia bakiwata mari kana kaka kaiyendete kubateaniria nonto ni bethirete bakiwatela kana kakale kikithomo na mantu yangi ya maingi na kukakoria na kana kakaiye kakomba kwethira kakiulana. What does this mean? Tukwempower mwana omwari lakini omwana boy child atembi ngire asiari barabe musie inku baromba tafadhali kana kaika menyerwe wimbu ware mo asiari beto
twatanire kana kaiye tola no gatana akiri to katana mwiri na to akatira nde karitana na nde ukaritana manto amaya akiotero ukaritana manto amaya boromba asiari nkoboromba pastors wenzangu nkoboromba arimu ethero ni bukiaria boy child mwethero bukeba empower kwenda kuria asiari betu mno bakethero bakiulawa mwana ndaka nontu rimwe mno nawe tu mtu atanwa asiari aba mutea bakareka nawe so tunataka tu kuuliza tu asiari betu pendele utumenyera yoba menyera mwana mwari Kiripotera Meru TV kumalare gembena beta mukiri onkonja mutegeri kumania na riboti ya mukiri wa nkonja ni kanyage tugakwithira tukiumagaruka ndeka inkai tugacokera na manto jegie mishetho ngorikania machindano ja CHAN 2024 ni jombete kwithira jageta na mbere ndene ya nthiguru ithatu nthiguru ya Tanzania nthiguru ya Uganda na nthiguru ya Kenya kwa utwachokera tukwithira tukimenyaga imbi ikurenge kire timu ji cionthe ekire mpumi cha CHAN 2024. Ugeja kwithira no gucho antu aega akuria agonywa ona kuthithiria michemanio ukabio na bionthe Pix Hotel na Nyuki. Pix Hotel ni thagirwa iri na nyomba cia kurara na inthongi cia mithembe thatu Standard, Superior na Executive. Koroki kuri na nyomba cia michemanio ciomba kujuki kundi bianto magana jairi rooftop nayo ni thagirwa iri na gukara na ukionaga Mount Kenya Abadeas Rages na Lodaiga Hills. Kairi Pix Hotel ni thagirwa iri na gym, swimming pool ya ruji rwa murutera, steam bath, sauna ona massage na beauty parlor. Outdoor fitness center nayo iri na kieni kia michetho na team building kuthithia michemanio mirano ona biatho. Oku ukethirwo na low ropes, high ropes, zipline na outdoor gym. Anto bomba kuthithia camping na maema oku. Pix Hotel bali na kambi mwitoni jo Mount Kenya na aria baikagia anto kuthithia forest camping na kuthoma mantu ja maingi ja guchia kakirime karie na miturire. Nkoroki ni babangaga gwitia kirima kia Mount Kenya Mwanka Point Elenana iria iri mita ngirinya magana kenda ja 85 kuma level ya area. Pix Hotel na Nyuki iri kilomita 3 mbere ya gukinya tauni ya Nanyuki umite bwa Meru. Kumenya manto nkoroki ringa thimu gukorokera 0711 969 690 kana 0782 426 689. Email ni info@pixhotel.co.ke na website ni www.pixhotels.co.ke. Pix Hotel na Nyuki, beauty and taste with nature.